همین شما نشست مطلوبی این گذر خیلی مردم تا برای همکاری خیلی سازنده در نیمه یکم سال جاری پیشنهاد برنامه‌ها، گزارش‌ها، خبر و مقاله‌های تحلیلی جاری، مثلا گزارش‌های مبرم، اینکاسی دستاوردهای ساحه گوناگون خارجی خلق ملت خطا می‌نواری صمیمی بیان می‌نماید. سال 2022 از چند جهت سال تاریخی بوده. به ابتدای 5 ساله هنر رشد صنعت 25مین سالگرد روز وحدت ملی و 30 سالگی پیروزی تقدیمات شانزدهم شورای عالی جمهوری تاجیکستان راست می‌آید. با در نظر داشته مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختام، شهر و ناحیه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و خارجی‌های کشاورزی تمام کوشش و غیرت خود را بهره اجرای سلوقتی سیاست خردمندانه و امر و فرمانها دستور پروژه اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان، حکومت جمهوری تاجیکستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روانه نموده و نشان‌دهنده‌های اجتماعی و اقتصادی خود نایل کردند. حاضرین ارجمند در نشست مطبوعاتی معاون اول، معاونان رئیس و معاون راهبر دستگاه، مدیران شعبه‌ها، بخش‌های دستگاه رئیس و راهبران تشکیلات و اداره‌های ولایتی و همچنین راهبران مقامات و حفظی حقوق و ساختارهای قدرتی دعوت شدند و اشتراک دارند. حاضرین گرامی محترم نمایندگان واسطه اخباری آمد به همین شما معلوماتنامه مفصل دایر و نشاندهنده اساسی رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت ختام در 6 ماهه یکم سال جاری دسترس کرده شد و در سلایدهای منیتور هم می‌توانید با ما شناس شوید. معلومات مفصل دارید و مسئله نتیجه 6 ماه در روزنامه‌های ولایتی و هم در سایت ولایت چاپ شده. بسیار خوب شد که به فکرم اینجا معلومات مفصل هم هست. فکری من اگر شما اگر باید اگر دستگیری باشد یک باره به سوال جواب بزنید. چونکه در 15 دقیقه وقتی با بسیاری گرفتن و کردن چونکه با روز چند چاره بینیم و پس با شما دید چاره باید باریتان بزنید. اما فکری من نمیخواد است. اگر چی باشد مرحمت یک باره به سوال جواب بزنید. محترم جمعیت از شما خواهش کردن چند یک سوالی بعد بخشش دیگه سوال چند انشاءات ها وقع گرفته شده است و میگفتید که از این شماره چند کارخانه‌های صنعتی است و چند جای کار دائمی برای ساکنان ولایت ختام تامین می‌گردد. رحمت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به مسئله تجربه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در اینجایی که با شهر و ناحیه‌های ولایت گروه‌های کاری کار کردند دایر به آموزش این مسئله در مناسبت 35 سالگی زیاد از 6112 عدد انشاءات‌ها هم انشاءات‌های اجتماعی، اقتصادی، استحصالی به نقشه گرفته شده است. و در این اساس باشد 500 عدد کارخانه‌های صنعتی ساخته به استفاده دادنش با زیاد از 13000 جای کاری به نقشه گرفته شده است و از آن جمله در سال جاری باشد 132 عدد کارخانه باید به ساخته به استفاده دادن به نقشه گرفته شده و البته در 6 ماهه سال جاری همین معلومات در دست شما هست. در حقیقت من در جنبسته سالم گفته بودم باید به تجربه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مینتوانی بودم به تمام مردم ولایت ختام از اول به صاحبکاران از آن جمله به کارمندان وسایل اخباری عامه همه سرجمانه کاربری کردیم و همه طرف دستگیری مردم ولایت ختام بود که زیاد از 8273 عدد انشاءات‌ها ساخته و استفاده داده شد و در حقیقت هر یکی شما که در تمام منطقه‌های ولایت و از آن جمله منطقه‌های کوهی و نزدیک کوهی ولایت
Asket, rafte ve doyumu hangimi safarlığı soru barınacaktı. Bir etkisi sorunun sporda ki bunu karşıladı. Az namudi memori şahrumoya soktumun hoğdan başı komünikasyonlarda başı maori tandurusti umandaton başı farkan şeyler soktumun hoşu. Zoda saçtık sedehenin soktumun ho korhoy dünyakori az bojandı sarloyi mustakim ve soykoron. Ve ben maori komün dolan ki mardumi mofarhan minnateşi viloyet xalqon tamomi faolon soykoron камари ҳиммат баста ҳама каса барои дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани 35 солаи истиқлолияти ҷумҳурии Tojikiston кӯшиш ба қард мекард ва ин мумкин 6-12 ҳозир маълумоте ки пешниҳод карданду дар ин асос қарорҳои раисони шаҳри ноёб қобул шудааст дар 30 солагиам дар марди аввал рафиқон зиёда 3675 хато накунам کاری وقتی که سال با سال ماه با ماه هر ماهی که جنبست کردیم نتیجه گیری کردیم کاربری کردیم میتونی ساختمان ها و اشتراک سازوکاران زیاد شد من همین دارم باوری کامل دارم که نتیجه اقتصادی اجتماعی فعالیت کارخانه ها حالت اقتصادی صاحب کاران خوب میشود و این حاضر این رقمی نظارتی است و من باوری کامل دارم که زیاد بشه تشکر Tipkiya karori vija bemonxonayi kӯдаконаи шаҳри Пулодро аз дасти педиатраҳои камбағал гирифта ва дандонпизишкони сарватманд ва аз он рӯз то имрӯз ҳоли кӯдакон ҳоли волидайни онҳо хело бад шудааст масъаларо раисат тандурустӣ беҳтар медонад чунки бозхориши вазири тандурустӣ дирӯз дар блок оиди ҳамин масъала ман хоҳиш дорам раиси қаблӣ мусоидат кард ки беморхонаи кӯдаконаро барҳам диҳанд шумо хоҳиш дорам мусоидат кунед ки барқарор кунед намуша кори мардум хеле бад мешавад боз як масъалаи ман суол надорам ман ду масъаларо мехоҳам ҳушдор диҳам ёдрас кунам масъалаи дуюм доғи судӣ доштани ҷавонони зиёд кадом ҷавоне ки имрӯз дар минтақаи Пулоду дар бохта намебиси доғи судӣ дорад бо камтарин иттиҳом ба онҳо доғи судӣ заданд ва ин гумон дорад ки дар рушди ва тандурустии ҷавонон халали ҷиддӣ мерасад баъзеҳо чун роҳашон баста шуд фирор карда ба хориҷи кишвар рафтанд наварки кори дигар дигар ва боқимондаҳо дар ин сархами сарпасту муттаҳам гашта истоданд дар ҳоле ки инҳоро бо ду грамм ашъа боздошт карданд ё ба як таблетка ки каси дигар наидодааст ҳамин иттиҳомҳои кӯчак дар дигар мамлакат одам мекушанд на асоси мекунанд дар мо бо як ҷурми кӯчаке ки занаш ва як шахти задааст бурда доғи судӣ мезананд маҳбаси Şükür ki bana onun şu kızarken darboğayı bemorxonayi kӯдакони шаҳри Пулод. Дар дуруст аст. Дар асоси дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шахсан пешвои муаззами миллат доим ба масъалаи рушди соҳаи тандурустӣ дар минтақаи Пулод ва шаҳри Пулод сохтмони бузурги маркази перинаталӣ оғоз шуда буд ва он ба истифода дода шуд. ва дар ҳақиқат дар ҳамон ҷо тамоми шӯъбаи кӯдакона таваллудхона дар ҳам беморхона гузаронда шуда буд ва дар он ҷо фаъолият карда истоданд оиди масъала чанд як-ду маротиба худи шумо ба ман ҳам ба ғайр аз дар вайҳои толиб ғайри толиб мо шумо бисёр дар алоқа ҳастем гузор мекунем бисёр масъалаҳо проблемое ки ҷой дорад раҳмат ба шумо ки сари вақт пешниҳод мекунед пешгириам мекунем ва боқистифода бо боқӣ мемонад оиди ин масъала раёси тандурустӣ вилоят шарифӣ пирӯза шарифӣ ябо дар ҳақиқат бинидом ҳозир ҳамин ҳолати худи ҳамин беморхонаи маркази перинаталӣ ки барои алахусус ва ҳам таваллуд ва ҳам табобати кӯдакон ва он кӯдакони хурдсол пешбинӣ шудааст
Mana holati va hoşam çok ki boşa tahlil takılamadı ama aslında şahsoni mas'ul mudirun düşürme nafaroni ki benim yo on kasal dağılmış şurada dağına doğru ama horon dağılmış joylarda sargılı tamam palato kuras joylanıyorsa. Lakin این مسئله زیر نظر گرفتن نکنه مثل بیماری تلفن همه رو تعریف که شریف پیشنهاد میکنم نسبت این مسئله چالشی میکنیم و این موضوع نتیجه ایه که پروتکل نشست مطبوعاتی رئیس شهر کلوبان مجلس خدمت کرده شد این مسئله درجه با تیزی بررسی کرده همه فصل کنه. ولی تشکیل مرکز استماتولوژی و نکته سلامتی با اخراج بسیارم ضرورت دارد. یک دو حجره یا دو سه حجره بسنده است. و دویمش که объекти سوی تندرستی است، سوی تندرستی خصوصی گردانده نمیشه بیاید فقط با این اجازاتی تیپ قانون عملکردی جمهوری تاجیکستان بررسی کرده میشه، خلافاز کرده میشه. این مسئله بین خلافاز کنید. چطوری که من باخبر هستم شما مدیری شعبه ملی کلوبان نیست باید وامرزی بدونیم تندرستی همچون مومنی شما است کاربری کنید نظارت کنید اصلا برای شهر کلوب اهلی زیاده دوستو 15,000 از دوستو 20,000 اهلی است از اون هم شهر و هم نوحیه گرچند در منطقه ها هستند بیمارخانه‌های رقمی مرکزهای سلامتی گونگو لیکن اکثر مردم در همین شهر یعنی شهروندان شهر کلوب نوحیه‌های نزد شهر همون منجر میکنه به شهر و بیمارخانه شهر یعنی که مشکلی در شهر بختر هم میکنه مردم یعنی اهالی دیگر نوحی و نوحی پیشون شهر دیگر چون همه با بیمارخانه مرکزی میدن منجر میکنه میدونم شهر کلوب چون مشکلی چون سرباری هست همین حال پاس کردن ضرور است دوی با مسئله سوال دویم دوی با مسئله دوی سودی جوانان алатун ҷавононе ки минбаъда бояд онҳо ба сохторҳои давлатӣ ҳам хизмати давлатӣ ба кор додаян ҳозирӣ кунанд дар ҳақиқат ин насли боғикунӣ як проблеми бисёр ҷиддӣ аст доили ин масъала дастур супориши пешбари муаззами миллат ҳангоми воқеае ки сани 24 феврал бо фаъолони вилоят баргузор гардида буд бисёр эълони ҷиддӣ гирифта буданд дар бораи ин масъалаи сатҳи ҷинояткорӣ ва оғоз кардани делоҳои ҷиноӣ доим ба ин масъала ки дар онҷо дастур доданд ки барои 100 сомон 200 сомон ё як чизи ночиз мардумро дорисӯзӣ мекунад ё гуфта паси маҳкама ҷо мекунад ин эrodҳо буд ки натиҷа ин буд ки мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар вилоят сохторҳои қудрати коргунӣ кардан зиёда аз 700 адад ҷиноят нисбат ба ин даври соли гузашта кам шудааст кам ба қайд гирифта шудааст локин оиди ин масъала имоми амири прокурори вилоят сарбази истиқболҳои дохили вилоят нозимзода ва дигар биметавонад аминҷону сулаймонзода минбаъдам низ кор гирифта аллатун ҷавонон донишҷӯён ин масъала дар ҳақиқат дуруст аст мана ҳозир агар ба ҳайси хизматчии давлатӣ қабул мекунем якум чиз талаб мекунем донишсӯзӣ дорад надорад برای دادسوزی و یک گرفتن برداشتن که سودی ولایت اینجا هستن چه مشکلی ها هست میدونید تا مراجعه و چند قرارت تا عریضه نوشتن به نام پروکورور جمهوری تاجیکستان وقتی بسیار میاد هم مثلا کاربری تلفن بسیار خوب میشه در حقیقت سوالی من هست دیدم نکن هم مطابقا سطح و هیچ دیگه برابر نداره سطح ولایت سلامت چقدر مبلغ و جای ویلایت رو داشته هستند значит ما می‌دونیم شهر ایران در شهرها همین مبلغ همین اندازش اجرا نکرده است سوالی دویم چیکونه که می‌دونیم چیکونه که داره باید شوکت میرامونویچ تاجیکستان بیاد آیا با ولایت خطر میآید و چیکار مثلا بودجه ولایت از سوی جدا کنیم و از سوی شهر بختر شهر دیوکان شهر نورا و نوحی تنغره یومون در دسترسی جلوکنی و همون بودجه فیلر لایکن و همون خبرهای تشکیلات اداره‌ای ولایتی اصلی سوقان برگزاری کرده میشه. در حقیقت مشکلی بسیار جدی در شهر مورد بود. اجرایش انداز در نیم ساله اول همه زیاد از 70%
70% ijro kardı kalır. Çünkü asosiy daromadi, qismati daromadi byudjeti shahri Mo'ra az so'li tashkilot-u korxona va idoralar ki berun az shahar korxonalari va volidot ahkamon. Hatta mushkilot bu. Binobarin dar asosiy murojaati mahkamot ijroiy hukmronligi shahri Mo'ra روی کلی از جمله فرماندهان ریاست مالی می‌آید، ریاست اقتصاد و سازمان مقامات اجرایی حکومت دولت می‌آید و هم انداز رفتن دیدن بررسی کردن همه طرفه نتیجه اساسنامه که شهر Mo'ra رو بررسی کرده بودند پیشنهاد کردم و دلیل مثلا قرار داخلدار مجلس وکیلان خلق ولایت خرطوم قبول کردیم که با قسمتی درآمدی بودجه شهر Mo'ra رو و هم قسمتی درآمد و هم قسمتی خراجات از دو تغییرات وارد کرده. آن دو دیگر شهر Mo'ra ولایت که امکاناتی مالی خوب دارد برای دستگیری شهر Mo'ra ما این کارو کردیم و الان ماه ایلول و ماه ایلول اجرایش بودجه تامین کردن. اگر خطا نکنم که سرکار مالی ولایت هم در اینجا هستند در این سال اول ممکن جدا از 8 میلیون لیست جداگانه از حسابی شهر Mo'ra و بودجه ولایت وارد نگردید. ما این گونه همیشه تحلیل صحبت کردیم همین فرقیت چیزی که گذاشتم و دیگر شهر Mo'ra پیشنهاد کردیم و محترم وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت همه طرفه دستگیری کردند. خیلی دیگر دقیقا برای فهمیدن ضرور است که سالهایی بود که شهر Mo'ra تا 250 تا 300% بخشی بودجه خود اجرا میکرد. دیگر شهر Mo'ra رو دستگیری میکرد. حالت وضعیت اقتصادی و وضعیت اقتصادی تشکیلات اداره‌های علاوه ساختمانی آن را بررسی کردیم دیگه برآمدیم و در وقتی تغییرات آمد بعد از آنی که من از سفری کنی پیشگویی معظم میدن در شهر باغون روی رفتی کاری بنیادکنی ساختمان در ساختمان اصل دیسی باغون دیدن کردن دستور سپارش‌های مشخص دادن و تمام کارخانه‌های قدرتی ساختمانچی‌ها و دیگر اینستیتوت‌های مالی دستورها شد در حالت خوب مبلغ شدن باید امید دارم که حالت بودجه شهر Mo'ra باید بهتر نگردد و این ما این رو تحلیل می‌کنیم. دوی دو مسئله همسایه ما ازبکستان سال گذشته در همین تالار هر یک شما بسیار خوب می‌دانید که بیزنس‌ها رو بین جمهوری پاکستان و جمهوری ازبکستان در همین شهر باختر برگزار کرده. نمایندگان بسیار از تمام طبقات صاحبکاران کارمندان دولتی و از آن جمله مقامات دولتی با راهبری معاون سروزیر جمهوری ازبکستان آمده اشتراک کرده بودند. شرطنامه‌ها بستیم کارهایی که مثل رفتن شده و این سال نیز در چهاربینی باختر خود از جمهوری ازبکستان نمایندگان اشتراک کردند کاربری کردند. نتیجه همین بود که دوی مسئله سودای داخلی سودای خارجی با جمهوری ازبکستان بهتر گشت و همین سال خودش از جمله اگر یک لیمون نمی‌ریم 141 تن فقط لیمون به جمهوری ازبکستان صادرات کرده شد و سال گذشته در این سفری کاری راهبری مقامات اجرایی دولتی ولایت در رهبری با رئیسان شهر Mo'ra صاحبکاران و ولایتی سخنرانی جمهوری همسایه سفری کاری کرده بودیم. روزهای نزدیک همین هفته سفری کاری با یک دوره تمام صاحبکاران از جمهوری ازبکستان از ولایت سخنرانی با راهبری رئیس ولایت و دیگرها در نقشه است. این مثلا با وزارت کارهای خارجی و دیگر ساختارها کاربری رفته شده است. ما باوری کنیدن که واقعا بسیار کار خوب در اینجا به عمل می‌رسد. چی پیشنهاد و تکلیف‌هایی که برای حل آن در عرصه بین الملل از طرف پیشوای معظم ملت پیشنهاد شده بود. هر یکی ما و شما چند پیشنهاد داد، از همین آبی تازه سرکرده چند پیشنهاد داد تا همین پروبلم‌های بیماری سیلایتی پیشنهادی که از طرف سرکار دولت بود همه جوری خوب اثبات خودش رو یافته است.
و در حقیقت شما درست گفتین از الان خصوصی به مثل پرابلمی آب در سطح بین‌الملل این پیشنهادهای جمهوری تاجیکستان دارای به مثل حل پرابلم آب و دارای به مثل پرابلم اکولوژی پرابلم‌های کلیمات و از اون جمله دارای به مثل تامین آب نوشابه که در اکثر دولت‌های دنیا این پرابلم رقمی است که اهالی بسیار از سوی نارسایی آب مشکلی میکشند از آب میکشند و در برآمد خصوصا جناب ولی در کنفرانس آب هم همین را قید کردند که حالی روزی میرسد که نه اینکه نه پرابلمی نفت و گاز و دیگر بلکه پرابلمی تامین آبی نوشابه در مد اول میرسد همین چیز البته تصدیق حضور یافته است در حقیقت درست گفتیم مشکلی ها هست در شهر نوری آلوده هست دوید این مسئله در اساس دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه با جنب سرمایه خارجی کاربری رفته ایستاده است لایحه آغاز شده است و از آن جمله شهر باختر ناحیه‌های جلال‌الدین بلخی وخش کوشانیان جیهون ماهی دوستی دوید به مسئله تامین آبی نوشابه در این مسئله کار علاقه آغاز یافته است قربانزاده معاون رئیس ولایت هستم جمله کوراتور همین سوال هستم این لایحه‌ها رو تحت و این خارجگی منزلی کمیونی کارخانه اویدی دولتی خارجگی منزلی کمیونی و آب دیار کاربری کرده ایستاده مبلغش رو درست کردم زیاد از 17 میلیون دلار رو بفکرم نسبت بدن وظیفه محافظان در جمعیت از حکومت جمهوری تاجیکستان و سرور مملکت به سوی مجموعیت مناسبت توجه مخصوص روی می‌کرد. از طرف مقامات جمعیت دولتی و تردام در انسان کمک تبدیلان و رفت و اندازه شد. اویدی؟ بدن وظیفه محافظان در جمعیت. تمام. این در سوال تندرستی نوری فعالیت می‌کرد و برای بازم تشویق زمان در دیگر مقامات برنامه و برنامه‌های دولتی و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان دائم به مسئله دستگیری زنان فعالان بلند برداشتن مقام زن اوید این مسئله ها دائما پرسان میشه اوید علل خصوص اجرایش برنامه‌هایی که وابسته به مسئله حل و فصل درستی هست پرسان میشه دائم مسئله جدا نمودن مبلغ‌ها برای حل این مسئله دوید با مسئله جدا نمودی مبلغ‌ها کوتا برای زن‌های صاحبکار و علاوه خصوص دوید با مسئله زیادانی تعداد زنان بانوان در خدمت دولتی در سطح راهبریت اویدی مسئله دوید زیر ندارد و در من در نشست پیشینی مطبوعاتی تاکید کرده بودم که در وجودی که زن راهبر است خود در حیث راهبری خارجگی دهقانی در حیث رئیس جماعت در حیث این وظیفه دولتی مردها خفه نشد مسئولیت زن همراه بلند است من در یک هنگام واقعی با مردم نوعی وقت چند پیش من همین دو ناحیه را مثال آوردم دو جماعت تاجیک‌آباد تا کدی جماعتی رودکی و جماعتی وحدت تعلیل کردم در اونجا که این چه است که در اینجا اجرایش جمله برنامه‌ها دیگر و تا نشاندن خوب است و در اونجا است و من دویلی این مسئله چقدر خوب می‌دانیم در سطح ولایت 6 نفر از جمله زنان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هستند نزدیک 35% که 24 نفر وکیلان از جمله زنان و بانوان وکیل مجلسی وکیلان خلقی ولایت هستند و 343 نفر این تشکیل میدن نزدیک 37 مثلا وکیل مجلسی وکیلان خلقی شهر ولایت 37 نفر در سطح جماعت‌های شهرکی دیات هستند عموما اگر بگوید در سطح ولایت 1,758,000 نفر زنها که نزدیک 48% اهالی ولایت رو زنان تشکیل میدیم در این دستور سپارش‌ها دادن البته است و دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت هم برنامه‌های جمهوری حکومت جمهوری تاجیکستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دائم این مسئله است و دائم این مسئله زیر نظارت است
veya tahlile bana bu soru ulaştı. Zorunda bu diyor. Tabii vakti sol camlaşıyor bu. Bana dersat gibi yozda unim kadar nafar acuni zaman rohbanani hocagoy dehoni aslan. Bu yak tahlilemi soyu paktakoları karda bulamadı. Aksine düşünden de dalim icra ast. Ve Allah'sız derdiyor ki o zaman darayısı rohban konuşma konuşkeni. Ekaz masalı asosi konuşkeni tamamdır. İyi masal cennet olur takdoyu. Agar bu metodun reyosati zamhoy bilyad ranında imzoda imzastan yak malumatı mufassal şunu peşine okuyun. Tarihi koti matbuat malumatı mufassal ve tunti televizyon oydu. Çan barlama has çi ameli şudur istoda ve çi nakşa has. Maşallah oyunun ama da uzun Tojikistan muhtaram reis da nişasti matbuati şunu ki da şari kulu guzashta bud az mushkili besh az 20 solai 5 xo'jagi taxminan 10 oila va shuma gufta budem va az soли 1999 дар натиҷаи баланд шудани оби дарёи ваҳш хонаҳои мо шуста шуданд ва онҳо дуртар аз ҳамон деҳаи будагишон замин доданд. аз соли 1999 то ҳанӯз на роҳ доранд, роҳи дурусти мошинда, на барқ доранд, на дар наздикии хонаҳошон муассисаҳои таълимӣ, бондгоҳҳои тиббӣ. мушкилишон то ҳанӯз баъди муроҷиатҳои зиёд ба масъулини ноҳияи кушоҷон ҳал нашудааст. шумо ваъда карда будем дар нишасти шаҳри Пулов баъди нишаст фурсати муносиб ҳатман рафта аз мушкилишон аз наздик шинос мешаванд. Tatil obli moğulun resuller, anonuna şoda edilmişimce. Şoda edilmişimce, gülü yukarı rapte dedi. Buradan her yak oğlati, şalaviti zisti hemen mardum'a darhan nauzeyi. Haydi halikat bu mardum admintiği o sepazeydi. Onu dedi istodum ki, çıkır tahsil kuduro, angun balan şudin, sati obi darloyu var. Allahsuz darmohoyi, april, may, meylasonlar. Çıkıdar mardum adınca köz bastan memnun. Dide balomada budan taklifi peşine doğru hisoptop kardam önce ham problemi rol, problemi bar, tahminlerinden bohati bar, çandı peş, yak mavudi muşakhaz dar şuan peşine kardam dar rasonohi vasoyte akbari olma tuato guzoliş peşine okudum mardum soy konazanhom zor kardam budan şurada bu peşine kardam budan hayır nohi köşonyon имкониятҳои молиявӣ иқтисодӣ буҷа шудагар ва онҳоро пешниҳод кардам, локин кӯшиш мекунем ки дар мадди аввал таъмин намудани барқа то фасли сармо ҳамин масъалати комилӣ карда мо ин масъала мебинем. Идораи барқи вилоят ҳаминҷа ҳастанд, заробити қудрат бинитон ҳисоб китоб кардем. мо тамоми вайша ман бокиям гуфтгузор кардам як ду соҳибкоро тамоми симчӯбоша мо ҳаст. Маблағ медвад, локи бо ҷалбаи соҳибкорам якҷои ҳаллфас карда бугам шаҳрванди муаззам. Чанд оилае ки набошад, гап дар сади вай нест, локин ин қадар солҳо дар вақташ бо пешниҳоду таклифу дастур сифориши ҳукумат тамоҳо азбуҷа кӯчида инҷо омда хонаро дар сохтанд. То фасли сармо мо бояд бобарқ таъмин намоем, бобарқ доимӣ. онҷа як трансформатор мерад, сталда мерад, медонам метраш бисёр ваяш бисёр, локин масъала иҷтимоӣ аст, ҳаминро бояд ҳаллфас карда кунем. ин дар нақша монем дар як ҷойги идораи барқ ҳаллфас кунем масъала ки холиф нестанд. масъалаи интиқол кади масъалаи корбарӣ кунем то чӣ қадар ҳам аз бюҷаи вилоят маблағ гузорӣ мекунем, харидорӣ мекунем. мана дар ҳамин шаҳри левакан истеҳсоли симчӯб ба роҳ мондагӣ аст. симчӯбҳои битонӣ вакарда таъмин кардану зарур аст. баъд аз он доим ба масъалаи роҳашам мебинем. дар мадди аввал ози барқа таъмин кунем, баъд масъалаи ҳаллу фасли роҳ. Вафикам то мактаби наздик 7 километр буда, амуди намехиласт? 7 4 километр аст. Намехиласт? Намехиласт, да. Саломат бош. Ҳай ҳисоб кунам 7-4 километр биям, агар 3 фаз будида 12 километр, 12000 метр вай дар кун, ноқил дар кун. Ҳай ҳеҷ гап нест, ҳал шаванда аст ин масъала. Шинед. Саломат бош. Садои мардум. раиси вилояти суд дар нишасти матбуотиаш қайд кардааст ки марҳила ба марҳила 1000 нафар мутахассисони соҳаи маориф ва тандурустиро бо манзили зист таъмин менамояд. аллакай дар чанде аз шаҳр ноҳияи ин вилоят замин ҷудо шудааст ва сохтмони манзил рӯзҳои наздик бояд оғоз шавад. дар вилояти хатлон низ ин гуна иқдоми шоиста
عملی کردن می شود یا نه؟ تشکر. منظوری نیست. دویلی مثلا و هم در سوی تندرستی و هم سوی معارف در حقیقت بسیار سوالات و سوالی و خوب هم سری وقتی است. ما خواهیم که سوی معارف و سوی تندرستی را با کادرها علاوه با آموزگاران و طبیبان جوان تامین کنیم. در مورد اول این مسئله تامین منزل زیست است. در مورد اول جلوگیری زمین‌های نازنینگی. اویدی مثلا معلومات‌های علی خبرز در دست من است. در سال 2021 چند نفر معلمان و چند نفر دکتران سویمای چسبی نازنینگی و گشتند. لیکن دوی با مسئله جلوگیری زمین‌های نازنینگی اگر همینش هم حل و فصل کنیم аллахсуз барои муаллимон дар деҳот ин проблеме ки мо норасои кадри дар деҳот дорем аллахсуз дар шаҳри ноҳияи бо дурда аст ин дар марди аввал аст ва сохтмони манзили истиқоматро кӯмак расондан ин ҳаллу фаслаш бо хубтар осонтар лекин дар марди аввал мо масъалаи ҷудонамудани замине ки коркунӣ карданро дар кор аст доираи масъала ҳам дар қарори маҷлиси нимсолаи вилоят оиди масъала мо дастури пойрӯ шудагааст оиди масъала раёсати маорифи вилоят корбариам карда истоданд чунки ва ҳам раёсати маориф ва ҳам раёсати тандурустӣ ки доимо масъалаи ҷалби омӯзгорони ҷавон аз ҳисоби хаткунандагони донишгоҳ ва донишкаҳадаи ҳам ҷумҳурӣ ва ҳам дигар оиди масъала корбарӣ кунем ва ҳозир ман сифри аниқа 1000 оила ё 500 оила намегӯям лекин оиди масъала корбарӣ мекунем ин вазифаи ҷони мо аст чунки фақат ҳамин таъмин намудани 317 нафар омӯзгоре ки имрӯз мисол гирем дар соҳаи маориф намерасиду онҳо бовар карда имрӯз ман то 1 сентябр бо пуллаги ҳалли худашро меёбад доир ба масъалаи ҳаллу фасли замин ва ҷудо намудани чӣ гӯем мекунам маблағ кӯмакҳои имтиёзноки молиявӣ кредит оиди масъала бо банкҳо корбарӣ мекунем ва ҳама тарафа мусоидат мекунем чунки хоҳем бесабаб ҷаноб оли ва ҳам дар паёмашон ва ҳам дар маҷлиси ҷамъбастии сол ва ҳам вохӯришон бо фаъолон соҳаи маорифро дар мадди аввал намонем соҳаи маориф агар мо хоҳем ки оянда фарзандони мо оянда тамоми соҳаи иқтисодиёти вилояти ҷумҳурӣ тараққӣ ёбад мо аввал бояд эътибори ҷиддӣ ба соҳаи маориф диҳем чунки кадр аз мактаб тарбия меёбад хонанда аз мактаб тарбия меёбад барои оне ки хонанда хуб хона душояд дар мӯҷиб мо дар мадди аввал бояд шароити зисти омӯзгорро беҳтар кунем шароит муҳайё карда додани мо зарур аст ин доимо зери назорати шахсан худи ман аст ва дар семоҳаи ҷанбасти семоҳаи чорум ва дар ҷанбасти солонам оиди масъала мо маълумоти муфассал оиди иҷроиши ҳамин дастурсипоришҳо пешниҳод мекунем бошад муҳтарам раис шоиди гол аз секретари соҳбаи охир дар баробари бунёду ба истифода додани муассисаҳои нави таълимӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкорони вилоят дар соҳаи маориф инчунин ҳоло ҳам беш аз 11 муассисаҳои бигӯем ки сохтмонашон нотамом дар шаҳри ноҳияҳои вилоят боқӣ монданд намешавад муҳтарам раис дар раванди ҷашни 35 солгарди истиқлоли давлатӣ инҳоро ворид кунем ва фикр мекунам ки ҳазорҳо ҷойҳои корӣ ва каме ам бошад мушкилии норасои ҷои нишаст бартараф асосиам дар ҳинҷа ҳаст ҳам минтиқи кӯлум ва ҳам минтиқи боҳта дар ҳақиқат мо ҳоли ин қадар иншоотҳои нотамом дар соҳаи маориф ҳам соҳаи тандурустӣ дорем иншоотҳои нотамом баъзе вақт ҳам дар шаҳри лемаканд ҳаст хеле ки дар ҳама ноҳияҳо чунин вао ҳастанд дар ҳақиқат мо имсол дар ба нақшагирӣ буҷаи соли 2022 ва барои соли 2023-2024 дар мадди аввал аз байн бурдани сохтмонҳои нотамом бобояд маблағ дорем чунки бар рафти на ин ки сохтмони иншооти на ӯ сохтмони кӯна бо гузашти солҳо боз ҳолати бо хароб мешавад ва худро сифати худро гум мекунад маҳсулотҳои сохтмон дар ҳақиқат дар мо мана чӣ ки хуб медонем 5 мактаб дар ҷои ҷамъиятӣ дар хонаҳои шахсӣ буд
در مرحله خونشی 2021 و 2022 دستور سپورت و در اساس نقش چهارمین حکومت جمهوری تاجیکستان بعد از نتیجه گیری مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 20 январ در اونجا در قسمت سپورتشو آمد و دستور سپورتشو جناب عالی بود که 5 مکتب در مد اول از جاهای جمعیتی خانه شخصی برآورده شود. این 2 عدد در ناحیه خاورین، 1 عدد در ناحیه 5، 2 عدد در ناحیه کوشانیان و 1 عدد در ناحیه میمن‌آباد بود. این مسئله همه طرف بینرداری خود ما در مورد اول با شریکان روش صاحبکاران بسیار در ناحیه کوشانیان بسیار یک برنامه تلویزیونی خوب هم خود شما یا شما بودید یا تولده بود آماده کرده دایی به مسئله رفت ساختمان در دهی اولیا و ایرگشتشران پیشنهاد کرده بود تا شما دیدیم در اینجا صاحبکار رو دستگیر کردن یا در ناحیه خاورین 2 مکتب که در خواننده کم هستند لیکن در اونجا همگی در یک مکتب 14 نفر در مکتب دویمش همگی 24 نفر لیکن در دهی دوردست است بغدیسای در حدود جماعت دیهاتی لاهوکی ناحیه خاورین که در همین برآمد شهر کرم در دره جایگیر است همگی 12-20-25 نفر خواننده دارند لیکن با جلب شریکان روش در اونجا 2 مکتب نو ساخته و استفاده داده شد که برای 120 نفر خواننده در یک بار همین خیلی حالت در ناحیه میمن‌آباد با جلب صاحبکارا رحمت از طرف کارمندان خواجگی جنگل آنها دستگیر کردن یک مکتب دارای 6 صنفخانه ساخته دادند و در ناحیه 5 باشد نمو صاحبکار در رحمت اون مکتبی که در خرمن جایگیر بود وقتی که خودی راهبریت دستور دادیم رفتن با صاحبکار واخوری کردن گفتگوزار کردن بسیار خیلی زمانی در وقتش خیلی خصوصی گردانی برای کردن همون بینا را با پردگی با مکتب به صاحب معارف توفه کرد همون صاحبکار توفه کرد و برای ساختمان خودی با مکتب اینام قرار حکومت جمهوری تاجیکستان هم بیدار برآمد زمین جدا شد برای باز در اونجا مکتبی نو ساختمان کردند و حالا دویم پرابلمی ما داریم با مسئله این مسئله حل کردن داریم با مسئله 17 عدد مکتب‌هایی که در اول سال بودن در 3 بست خوانندگان تحصیل می‌کنند در 3 بست روزی تا همین سال 6 ماه 7 مکتب از بین رفت به 2 بستی گذاشتند در نتیجه ساختمان صنف‌های ایلاوگی با 4 مکتب دیگر تا 1 سپتامبر ساختمان‌های ایلاوگی رفته شده است در نزد این مکتب‌ها و باوری کامل دارم که تا آخر سال ما 90% این مکتب‌ها رو به 2 بسته می‌گذاریم چون امکانات هست و هم با جلب بودجه محل در شهر نویان و هم جلب صاحبکارا و هم جلب شریکان روش این مکتب‌ها ساختمان‌ها رفته شده است این بیشتر در ناحیه فرق‌ها می‌داره بعضی ناحیه‌های منطقی کلا و بعدا در ناحیه جیهون و ناحیه خراسان می‌گذاره من هم نگاه کنید تحلیل کنید خط کردگان مکتب میانه صنف 11 اگر بگیریم در این مثال چند نفر زیاده از مثال بگیم 6,000 مثال خط کردن لیکن اگر به صنف یک وارد شدیم اگر با چنین همین صورت مکتب سازی رو ما تامین کرده نمیتونیم باید نسبت این مسئله باید دوچند کاربری کردن نکرد باید مثل ساختمان‌های مکتب‌های زمانوی و هم مکتب‌هایی که بلند آشیانه باشند چون صفی خوانندگان خط کنندگان خیلی که 1.6 بعضی ناحیه‌ها از 1 تا 1.6 1.7 مرتبه زیاد شده است. ادامه دارید شما سپاس رو دارید سلام علیکم تشکر شما رئیس من وابسته به همین تندنی‌های فایده‌ناک ولایت ختلان سوال داشتم. ولایت ختلان معلوم که زیاد دارد مثلا چی کان‌های تیلا و دیگر مثلا نیروهای آبی اینا همه مرکزانیده شدن مبلغشان به جمهوری یعنی اندازه‌سپارندگان عظیم هستند. خب وقتی که اینا اندازه‌سپارندگان عظیم هستند بعضی ناحیه و شهرهای ولایت ختلان با مشکلات دچار میشوند از جهت اجرا نکردن اندازه دیگر سمت‌ها نمیشود که همین ناحیه‌ها مثلا حداقل 50% اندازش به همون ناحیه و شهر یعنی به ولایت پرداخت کرده شود و در این صورت ولایت باز هم پیشرفت می‌کند. او وابسته به یک سوال دیگر هم داشتم سوال دوم نشست
аввалине ки шумо баргузор кардед муҳтарам раис ва гуфта будед ки дар минтақаи бохтар ва минтақаи фуло барои рӯзноманигорон хонаҳои истиқоматӣ месозанд ва инак чанд сол ҳам сифарӣ гашт аз ин. оё ин нақшаи пешгирифтаи шумо дар кадом сатҳ бошад? канданои фоизнок ва аз он доир ба масъалаи вориднамудани андозҳо дар қадоиди масъала сулаймонзода, иззатуллозода ва ҳам раҷабов коргоҳи карданда доир ба масъалаи ба нақшагири бюҷет барои соли 2023 ва ҳам солҳои минбаъда коргоҳи карданда бо вазорати молия ва ҳам кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҳақиқат аз кадом ман медонам дар кадом шаҳри ноҳиё аз кадом шаҳри ноҳиҳо воридоти он ба бюҷети шаҳри ноҳиё аст, дар мисоли ноҳии ёлмон, дар мисоли ноҳии дигар раҳо ҳаст коргоҳи кардамо дар кор ва аз ҷумла ноҳияҳои назди кӯҳӣ доир ба масъалаи ҳам масъалаи боз як чизи иловатан бояд гуфта гузаштан мозард аст ки ҳаман дар инҷа зарорини гузариш ҳастанд ин кас мутахассис ҳастанд худшон биолог корбари кардагӣ ҳастанд дар мо доираи ин масъала нисбат ба дигар минтақаҳо кор дар мо суст ҳаст ва дар вақташ корбарӣ накардаем ва доимо оидаи масъала мешинем барои он ки минбаъда рушди соҳаи саноат алал хусус коркарди канданиҳои фоиданок дар ҳудуди вилоят агар корбарӣ кунем оди ҳадди дуруст накунем балад аст чек кун як ноҳии ховалинду шамсии шоҳӣ дар ин минтақаи бемегӯяд ноҳии ёвон ва ноҳии хӯросон ноҳияи мана шаҳри левакан мо қисмати захираҳои табиӣ истифода мекунем корхонаи саноатӣ корбарӣ мекунад агар мо бар ҳамин рушд чи ин корҳои тадқиқотӣ пешбурди корҳои тадқиқотӣ геологӣ бурдан накунем ин ба саволи шумо мебайн надад локин барои маълумоти томи рӯзноманигорон бояд ки ҳамин масъала эътибор дода дар як ҷое ки бояд бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати саноат ва саридории давлатӣ саридории геологии тоҷик корбарӣ кунанда кун чунки дар ҳудуди вилоят ҳам бисёр канданиҳои фоиданоки бисёр ҳастанд корбарӣ карданда кун дар оянда бо шарикони рушд бо ҷалби сармояи мустақилу сармояи хориҷӣ ҳамин кор кунанда кун чунки мана асос мана хеле кода минтақаи сурда мисол овардем дар он ҷо ки дар вақташ ҳам минтақаи кони мансур адрасмон минтақаи водии зарафшон корҳои азхудкунӣ корҳои геологоразбедиш намудад корҳои бурданду дар он ҷо захираи тилло мана имрӯз корхонаи муштарак корбарӣ рафта кор бурда истодааст чӣ қадар ба ҳам бюҷет ва ҳам барои таъмини мардум бо ҷои кор ҳаматарафа эффективлашро дода истодааст ин масъала ки корбарӣ мекунем локи дар дои ба масъалаи воридоти андоз айсобии канданиҳои фоиданок хайне мебе ҳам истифодаи конҳои зеризаминӣ корбарӣ мекунем зодикӯзего илова кунед масъалати шумо кор кардамо дар кор аст ҳам масъалаи нафт ҳам металлҳои қиматбаҳо яке ин масъалаи зарури аст дар яхуди минтақаи кӯҳӣ чӣ қадар дои ба масъалаи канданиҳои металлҳои қиматбаҳо соли якча кори хуб ба роҳ моданова накун дои ба масъалаи пешбурди кори ҳам таъмини ҷои кор масъалаи коркарди тилло аз тарафи худи мардум бо иштироки мардум дастури супориши сарвари давлат ҳам ҳаст доираи масъала ҷаноби оли супориш дода буданд ки мардум худаш корбарӣ кунад ҳам истифодаи дарёи панҷ дигар дарёҳо дарёи вақт дигар дарёҳои хурди дохили кӯҳӣ яхсу ва дигар оидаи масъала бояд корбарӣ кардамо дар кор бо вазорати молия иззатуллозода ва як метавон корбарӣ чунки иҷозата вазорати молия медиҳад барои литсензия барои коркарди барои коркард ва якади металли рақими як тилло саломат бошед дои ба саволи дуюми шумо дар ҳақиқати пешниҳода худи ман рай карда будам ки дар нишасти матбуот дар шаҳри Гулобад дар мегӯям ки оид масъалаи сохткунони хона бисёр соҳибкорро даъватам кардем чиам кардем пешниҳодам кардем ҳайфо ки соҳибкор мо гуфтем бигир мо заминаш аз мо мисолим дар 12 хона ба мо месупорем хоҳишмандам вай нашуданд ва бар замин соли 2020-2021 дар замин бо ин пайдоиши вай бемории коронавирус дигар раҳо камтар ба мушкилиҳо оварда расонид соҳибкорам камтар бо ин масъала
чикардам, чунки худи имконияти аз ҳисоби бюджети худи давлатӣ сохтмони хона хеле бояд рӯйросказем, хеле имконият надорад. Имконият дорад сохта ура тӯҳфа кардан. Мо якҷои барои чӣ гуфта будем мо ҳам дар минтақаи Кӯлоб ин дар нақша ҳаст. Он чизе ки ваъда додем, як рӯз аз ду рӯз бояд иҷро кунем. ҳамин масъала ки ман раиси шаҳри муҳтарам ки Саломзода дар ҳаминҷо ҳастанд, оиди масъала нақши чорабинӣ ҳам ҳаст. Бинем ки оди мана хонаҳои 16 ошона, 20 ошона, баланд ошона ҳаст. Соҳибкоро ки Қурбонзода дар минтақаи Кӯлоб худи шумо наз медонед. барои рӯзноманигор ё корманди васоити ахбор хонаи сехонагӣ, чорхонагӣ, панҷхонагӣ лозим нест. Бин соҳибкоро корбарӣ кунем, корбарӣ кунем. Якхонагӣ, духонагӣ бошам мешавад. ҳамин чизе ки ваъда додем, мӯҳлат гузашт, аллакай 2 сол, 3 сол шуд мешавад. Корбарӣ кардан некунад. Савол дуруст аст, доимо шуморо бинам дар хотири ман мезанед ки шумо тамоми кормандони саломат бошед. محترم رئیس عرضی کریم هستم، نماینده انجمن ملی واسطه‌های اخباری‌نامه مستقل تاجیکستان در ولایت ختام. از سالی که امیرشاه علیف اینجا کار می‌کرده ختام، ما نو کار بودیم، تازه با خبرنگاری شروع کردیم. بسیار خبرنگارا بحث می‌کردن، تعریف می‌کردن و با گذشت سال‌ها با آمدن شما مثل که مطبوعات ختام قامت شد راست کرد و همکارای ما که شرایط بدی کاری داشتن در ختام دیدیم که $1 میلیون شخصنامه همکاری هم در صنعتی سبود جفتی سالونی بوسو در بخش پیشنهاد دارم که در تاریخ مطبوعات تاجیک و در تاریخ اتفاقهای کسبه تاجیکستان بار اول شروع اتفاقهای کسبه کارمندان وسایل اخباری آمد در تاجیکستان در ولایت ختام تأسیس یافته است و با هماهنگی شما و سهم شما می‌خواستم که شما مساعدت کنید و برای همکاری خبرنگارا که اساساً در ختام زیر تابعیت حکومت ولایت ختام کار میکنند و با شما سیاست کاری مقامات ولایت ختام پیاده میکنند همکاری نزدیکتر کنید و سهم‌گذاری. تشکر کنید. در سرآغاز هم گفته گذاشتم من می‌ندانم به هر شما چونکه من خیلی که با همین سرمحرران تمام گزیته و هم گزیته‌های دولتی و هم غیر دولتی با همشون دائما کدام موردی تنقیدی که چاپ میشد من شخصا با سرمحرر انتظار میکنم یا که با همون نفری که آماده کرده است چون خودش همین یک کمک شما است ما از شما یگان چیز کنم با همین قلم نوشته ایجاد کرده پیشنهاد میکنید تا اویدی حل و فصل همین هم یک پرابلم حل و فصلش علاقه یک قدم بکشید ما با همکاری با شما همه وقت آماده هستم دائما پیشنهاد باشد دائما رقم تلفنی من خیلی که همه شما میدونید برای پیشرفت حل و فصل برای حل مشکلی ها همه وقت آماده هستم دائما و آن مسئله که من حال شما پیشنهاد کردید که فیروزه شریفی فیضلی زاده امینجانov یا با کاربری کنید تا که خیلی میرو فکری خوب است کاربری کردن نکن دائما این مسئله اینجا ریاست عدلیه هم بینید تو همه طرف مساعدت کردن کن در تمام ساحه‌ها روی خودش رو دارد برای حل و فصل برای پیشبرد مسئله حل و فصل مسائل اجتماعی اقتصادی نمی‌کنه که همین میشه دستگیری می‌کنیم سلام باشید محترم رئیس وقتی جدا کرده ما با آخر رسید